Ay, kanindot na yung kabuntagon din sa ta sa eskwelahan. Ay, asan man ako mga ginikanan nga mag-uli og mga module. Kasi malangat mo, daghan na ni Unya. Uy, nade, madam! Maing buntag, gali dere. Good morning, sir. Okay, good morning, madam. Mag-uli ka og module nimo? Oh, Dali, maayo akong dawaton. Bisag, wala ko na dawat niya. Oh, no! Ay, madam, kaila ka aning estudyante nga princess? oh. Nag-uulagi po ba pag-submit og module sa ni kapasaraan eh. Kit anong tunako, nagdala og manok. Uy, manok dala? Mao? Oh. Nya, sir, wala man siya ipasa-pasa ang module. Mahagbong na siya sa imong subject. Na, yung hagbong nga. Muragog ikaw, nahagbong sa iyang gugma. Ano ra siya, sir, oh? Nagdalag manok hiniktan. Oo ba? Good morning, sir. Oy, good morning po, day! Ay, pahatag si mama sa manok. Eh, salamat aning manok, day! Nilabi ka ni sa buwan. Nagsalamat man ka, sir, nga tag 200 man kilo, ana. Ha? Abi na ko glibilan eh. Mura man sa dik yang gugma. Mahal. Dahil